विसा उपरांत परत येवकार. पर्रा सुवात ही प्लॅनिंग सुवातेच्या अंतर्गत हाडल्या. भायल्यांक सुवात विकच्या बदला स्वताच्या जमनींचो बरो वापर करात म्हण उपसभापती मायकल लोबो उलयला. आरडीएक्सको खातीर पर्राच्यान गौतम शिरोडकार. सजेशन आम्ही घातलेले मिनिस्टराक, काय लोक बेजार जातले आम्ही अमेंडमेंट हाडले उपरांत की शेतां पुरोवंक मेळची ना, पुरयत जाल्यार इमिडिएटली तेजेर कारवाई जातली, त्या मनशाक इम्प्रिझनमेंट बसून जातले. But we will, likewise I said, we will protect on this main road whoever has done, because main road is for business. A little bit whoever has done, we will help them. ही एरिया आम्ही प्लॅनिंग एरियाच्या अंडर हाडल्या. थोडे जाण खूप जाण गेले असतले प्लॅनिंग एरिया हाडटा, व्हडली बिल्डिंगी बांदतले काय ना. FAR will remain the same. म्हणजे जे कितें घरां आहा हो कितें आदी बिल्डिंगी आहा तितले FAR जो आयज आहा 50% आहा, 50 or 60% आहा, तो तोच करपाचो. बिल्डिंगी आमकां पुरान नाका न्ही. आमची ग्राउंड प्लस 1 or 2 स्ट्रक्चर जो आहा इतलेच येवपाक जाय. We will see that people can do home stays also. Lot of business will come, like lot of tourists who are coming. They can give their houses, part of their houses, or build one more house, a small guest house. Self-employment create karo. We will give a boost for that. Self-employment to create. If you have your own land, you build a small 5-room guest house, 10-room guest house, give it out, let your rooms out, make your own living. Instead of selling your land to anybody outsider, you make use of your own land, take some loan, make use of your own land and be self-employed instead of waiting to get a government job. The Porra गाव तुमका खबर असतलो, very famous for watermelons, and over the years आमचे शेतकार मातशे कमी लावपाक लागलेले. So for the last 5 years Deccan Chemicals आणि तितलो मुख्य म्हणटा तो आमचो केशव माली आणि महेश परब, ते आमकां last 5 years, this year also they are giving us free watermelon seeds. बेश्टे दिवन वचना, they see that they plant them, म्हळ्यार ते बियो लायतात आणि मागीर फर्टिलायझर दितात आणि तयार जाव पासून तांकां तेंचे आफ्टर सेल सर्वीस म्हणटा पळय तो हे वेर सो. आणि तो आमच्या हे शेतकामत्यांक, आमचे बायलो, आमचे शेतकामती घेऊन ते विकतात आणि 1-2 पयशे करतात.